Yes, umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha nshuti bakunze bavandimwe umuryango mugari wa Kivu Network, nongeye kubasuhuza mbahereza ikaze mu kiganiro cyo ku mugoroba w'itariki ya gatandatu ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Tugarutse rero kurebera hamwe uko ibintu byifashe ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umutwe rero wa AFC M23 ukomeje kujya mu kangaratete ku buryo bukomeye cyane bitewe n'ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibyo Tshisekedi arimo arakina ku bijyanye n'umutekano ndetse na diplomasi, kuko ni ibintu bikomeye cyane. Biragaragaza ko rero igisirikare cya FRDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo nabo bakomeje kugenda badivansinga mu bice bitandukanye. Ubu rero mu masaha ya nimugoroba haje kuba urugamba rukomeye mu gace ka Essence. Kano gace n'ubundi kabarizwa muri kino gice cyangaha muri Bukavu. Abarwanyi ba AFC M23 bakatatse bagira ngo bagerageze kuba bakigarura, ariko ntibyabakundira. Ibyo byose rero tugiye kuba twabibabwira uko byifashe, ndetse nyuma y'iraswa ryo ku kibuga cy'indege cya Kisangani ryakozwe n'abarwanyi ba AFC M23, mwabonye ko n'ubundi umuryango wa Afurika yunze ubumwe waje kwamagana ibi bitero. Ariko si ibyo gusa, turagaruka n'ubundi ku basirikare ba AFC M23 umunsi bafatiye muri kiriya gice cyo muri Kisangani. Bivuga ko bari intasi z'abarwanyi ba AFC M23, bikavuga ko rero ari abasirikare n'ubundi bari barigize intasi bisanzwe, gusa ngo nabo mu rwego rw'igisirikare cy'abarwanyi ba AFC M23. Nabyo rero tugiye kuba tubigarukaho, turagaruka no ku mirwano yaberaga muri plateau za Fizi ndetse n'ahari muri Savira. Turaza kuba tuharebera hamwe naho tubabwira uko byifashe muri rusange. Ni inkuru itari nziza ku barwanyi ba AFC M23 mu bice bitandukanye, nk'umujyi wa Bukavu rero nawe ushobora kuza kuba wahura n'akaga gakomeye cyane, dore ko nyuma y'ibyo byose byakozwe rero ingabo za FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo barahiriye gusubiza ibyo bikorwa by'ubushotoranyi byakozwe mu gice cyariya muri Kisangani ku kibuga cy'indege. Ibyo byose byakozwe ngo bigiye kuba byasohorerwa haraswe ikibuga cy'indege cya Kavumu. Uko byagenda kose, ibyo ni ibintu nabyo tugiye gukomeza kugenda turebera hamwe, kandi bivugwa ko ingabo za FRDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo bakomeje kuzenguruka bikomeye cyane ndetse no kwataka ku buryo budasanzwe kino gice cyo muri Kavumu, cyangwa se kino gice cyo muri Kivu y'amajyepfo muri za Bukavu nusa. Ibyo byose rero tugiye kuba tubigaruka, tubabwira uko bihagaze ndetse n'uko byifashe kugeza aka kanya, dore ko intambara yo itari buze kuba yakoroha ku nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23, bitewe n'uko bikomeje kugaragara ko iki gisirikare cya Kongo nta mikino ndetse nta nubwo kiri koroha, cyangwa se gishaka kuba cyahagarika uyu muvuduko w'intambara kirimo kirakomeza, kandi bigaragaza ko kirimo kirayitsinda mu buryo bukomeye. Urumva ko rero ibintu ni byoroshye kabisa. N'umujyi wa Goma uri mu mazi abira nyuma y'uko rero uyu mugabo n'ubundi bita Tshisekedi akomeje kugenda akina politiki ikomeye cyane igendanye n'uko bagomba kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo umutwe w'inyeshyamba za AFC M23 uve mu gice cyangwa mu mujyi wa Goma. Ibyo byose rero tuyokomeza kugenda byose tubirebera hamwe. Reka rero tuhere kuri aya makuru n'ubundi ya Kisangani, aho umuryango wa Afurika yunze ubumwe rero watangaje ko wamaganye ibitero bya drone umutwe wa AFC M23 uheruka kugaba ku kibuga cy'indege cya Kisangani, usaba uriya mutwe guhita uhagarika imirwano byihuse. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ikibuga cy'indege cya Bangiboka giherereye mu birometero 17 ngo uvuye mu mujyi wa Kisangani cyagabweho igitero cya drone. Umutwe wa FC M23 kandi wanigambye ko ari wakirasheho unasenya ikigo ingabo za leta ya Kongo zifashishaga mu kugaba ibitero bya drone mu duce ugenzura, nk'uko rero mu itangazo ryabo babivuze. Gusa rero umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu wavuze ko perezida wa komisiyo yayo Mohamed Ali Yusufu agaragaza impungenge nyinshi ndetse akamagana yivuye inyuma igitero cya drone cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigabwe na AFC M23. Yavuze ko kiriya gitero kuba cyaragabwe ku kibuga cy'indege giherereye rwagati mu mujyi wa kikanashyira mu kaga abaturage b'abasivile bigize kwica mu buryo bukomeye amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi, by'umwihariko amahame yo gutandukanya abasivile n'abarwanyi. Ingano ikwiye y'igitero ni ukwigengesera gukwiye.
aho rero iyi EU ivuga ko mu gihe nta bimenyetso bifatika byemeza ko kiriya cyari kigamije intego ya gisirikare gusa, ikibuga cyarashweho gikomeza gufatwa nk'icy'abasivile, bityo kikagenerwa uburinzi bwuzuye hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Perezida rero wa komisiyo ya EU kandi yavuze ko iki gitero AFC yagabye kuri kiriya kibuga ari igikorwa cy'iterabwoba. Uyu mugabo rero yashimangiye ko imitwe yitwaje intwaro itari iya leta idashobora gushingira ku mpamvu za politiki, umutekano cyangwa iza gisirikare ngo igire icyo yitwaza ishyigikira ibikorwa bigamije cyangwa bishyira mu kaga abasivile n'ibikorwa remezo byabo. Yunzemo ati ibyo bikorwa kandi bishobora gutuma ababigizemo uruhare ku giti cyabo n'ababitera inkunga babiryozwa mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Yusuf kandi yaburiye ko kwagura imirwano ikagera mu mijyi iri kure y'imbibi z'imirwano ari ikintu gikomeye gituma amakimbirane arushaho gukaza umurego kandi bigashyira mu kaga gakomeye umutekano w'igihugu n'uw'akarere ndetse n'imiberere y'ubutabazi isanzwe ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mugabo rero yasabye AFC guhagarika bwangu imirwano yose, kureka gukoresha uburyo n'inzira z'intambara zidatoranya no kubahiriza byimazeyo inshingano ziyemeje mu rwego rw'imbaraga ziri gukorwa zigamije amahoro. Yasabye kandi impande zose bireba gutangira nta gahunda nta gutinda kandi mu bwizigame gushyira mu bikorwa byuzuye amasezerano ya Doha nk'ishingiro ry'ingenzi ry'agahenge karambye, kugabanya amakimbirane no gusubira mu biganiro bya politike kurusha uko bakomeza intambara. Rero yashimangiye ko itazatezuka kurengera ubusugire, ubumwe n'ubudahangarwa bw'imipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Reka rero tuhita dukubita tubangura tujye mu makuru y'imirwano mu gace ka Essence kabisa hano muri za Bukavu, uko biraye ndetse nuko byifashe mu kanya gato hashize, dore ko no muri iki gice cyangwa muri Bukavu gikomeje kugenda kibasirwa bidasanzwe n'imirwano ikomeje kugenda yaduka bitewe n'ibiri kwaraswa cyangwa se n'uburyo akomeje kugenda hagabwa ibitero bikomeye cyane. Rero amakuru aturuka kuri ikigo cy'imirwano mu gace ko muri Essence ahagana isaha ya saa 11 harashwa amasasu atari make, aho rero FARDC yari imaze kugabwaho ibitero n'igisirikare cy'abarwanyi ba AFC bari baturutse mu gace no muri ko muri Kavumu, dore ko kano gace ko muri Essence nako kari hafi na Kavumu. Kano gace rero kitwa Essence kasanzwe kamaze hagiye gushira icyumweru no muri kagenzurwa n'abasirikare ba FARDC, Wazalendo ndetse na TPDF n'ingabo z'abarundi muri rusange FDNB. Abose rero bakaba barakambuye abarwanyi ba M23 mu minsi ishize n'ubundi hafi n'ubundi by'umweru kigiye gushira. Rero ibi byarakaje umutwe w'inyeshyamba za AFC bituma rero nawo ushaka gukomeza kwirukana izi nyeshyamba, kubera ko biragaragara ko izi kwirukana iki gisirikare murambabarira cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo, bitewe nuko biragaragaza ko iki gisirikare n'ubundi cya FARDC cyangwa se iki gisirikare cya FDNB bose barimo barashaka kugaba ibitero bihambaye cyane mu gice cyangaha muri Kavumu ku kibuga cy'indege, kubera ko barimo baragenda basatira ibice byinshi cyane kandi barimo bashaka gufata uyu mujyi wa Bukavu ko byagenda kose, kuko icyo bagomba guheraho ni ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse barahiriye ku kirasa uko byagenda kose. Ibyo rero byatumye n'ubundi abasirikare ba M23 batangiza ibitero byihuse kugira ngo basubize inyuma izi ngabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bamaze kugera muri kano gace k'umujyi wa Bukavu, kugira ngo rero bakomeze kwizera ko bashobora kuza kuba haba umutekano usesuye mu minsi mike iri imbere, cyangwa se bashobora kwizera ko bataza kuraswaho nabo ku kibuga cy'indege cyabo, kuko nyuma y'ibyo bakoze Kisangani rero ingabo za FARDC zarakaye cyane, nazo zirashaka kubaturitsa kabisa, zashaka kwarasa ku buryo budasanzwe. Ubwo no gukomeza nabyo kugenda tubikurikirana akantu ku kandi kugira ngo tugende tubahereza uko bikomeje kugenda byifata, ariko murumva ko rero ibintu bitoroshye kabisa. Rero muri plateau ya Uvira mu bice byo muri za Sange kabisa, rero barakubwira ko ibi bice nabyo umunsi none byabiragamo imirwano, abarwanyi bagera muri 7 baguye mu mirwano y'uyu munsi wa none ba M23 rero muri urugamba rwabaga rwahuzaga FARDC yari kumwe n'ingabo z'abarundi ndetse n'urubyiruko rwa Wazalendo, bose bari kumwe barwanye bikomeye cyane n'inyeshyamba muri kara gace ka Sange. Gusa kose ntibarakamaramo, ariko bishobora kuzagera ku munsi w'ejo kano gace tayari kamaze kuba gafatwa kose, nk'uko rero amakuru aturuka muri kiriya gice nayo akomeza kugenda abyemeza muri rusange, no gukomeza gukurikirana akantu ku kandi ko bikomeza kugenda bitangazwa ndetse nuko amakuru akomeza kugenda asohoka. Turakomeza kugenda turagikomeza kugenda
tuyabagezaho ko yakabaye kandi ikindi mugomba kuba mwamenya ku mujyi wa Goma ibintu ntabwo biruze kuba byakora. Mwabonye ko uwitwa Tshisekedi akomeje kugenda ahura n'abantu bakomeye cyane ndetse n'abayobozi badasanzwe cyangwa se abayobozi bakuru ba guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigaragaza ko rero arimo aragenda atera imbaraga akomera cyane mu bijyanye na diplomasi. Urabona ko ari gukomeza kwegera kino gihugu, basinyana n'iby'amasezerano agenda n'iby'ubukungu kabisa, kandi urabizi ko Amerika ku bijyanye n'ubukungu kabisa ishobora guhita yohereza ingabo zayo zijya gutanga umusada bitewe n'ibyo baba babonye ko bishobora kuza gukora ibintu bidasanzwe. Urumva ko rero ari ibintu bikomeye cyane. Rero no gukomeza kugenda dukomeza kugenda tuyabagezaho ko byakabaye kugira ngo umashe kuba mwakomeza gukurikirana akantu ku kandi n'ubundi mu bigendanye n'ibi byose bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Reka rero mbashimire cyane kandi mbabwira ati muri abantu b'agaciro, tuze gusubira mu yandi makuru n'ubundi ari imbere tubabwira ko ibintu bikomeje kugenda byifata. Rero reka mbashimire cyane.